پرون دنیا یتھوی آیاو مسافر بہت کس ونہِ تہٕ وٲقف درٛاو مسافر خبر کیٛاہ کیٛاہ وَنُن کس کس ونان روٗد یہِ کتہِ آیاو یہِ کوٚت سکھریاو مسافر محمد سلطان بٹ یُس ادبی حلقن اندر گلزار حاجنی نٲوۍ معروف چھُ ہم اثر کٲشرٮ۪ن صوفی شٲعرن اندر اکھ اہم ناو گلزار صٲب چھِ حاجن سوناواری ہندس کھوسہٕ محلس منٛز رہٲیش پذیٖر یِم چھِ 21 مارچ 1933 عیسویس منٛز زامٕتۍ. گھریلو زندگی گھریلو حالات سن تمن دہن تہ خدایس حوالہ ٹھیکھے یہ ہیکو نہ ؤنِتھ کہ تم کیا کی زیادہ پسمند تیٖتۍ تہِ مطلب خراب تہ کی حالات ون تھی ریس پہ یہ کت کہ تمہ وقت تہ اَسہِ 5 گو دِوان دۄد گھریلو حالات سپدن معلوم اتھے پٲٹھۍ 5 گو اَسہِ دۄد دِوان مگر کٕنُن تہِ زانو نہٕ أسۍ کینٛہہ تہٕ نہ چھُ وٕنکیٚنس تہِ أسۍ کٕنٲنی خدایس حوالہ تمہ ساتہٕ تہِ ٲسۍ پنُن ہاک بتہٕ کھٮ۪وان ہنا گوس بہٕ پتہٕ بوٚڑ پہن تہٕ ییٚتہِ اوس پرایمری سکوٗل حٲجنس اندر پتہٕ کوٚرُس بہٕ تٔتھۍ منٛز درٕج تہٕ 5مہِ جمٲژ تانٮ۪تھ پٔر مےٚ پتہٕ تعلیٖم. گلزار صٲب چھِ پیشہِ کِنۍ حکیٖم یُدوے یِم گۄڈٕ محکمہٕ صحتِ عامہس منٛز سرکٲرۍ نوکری کران ٲسۍ مگر کمٕے کٲلۍ دیُت یِمو امہِ نوکری نِش استعفہٕ تہٕ پتہٕ روٗدۍ کینٛژس کالس ڈاک سٔروِسِز محکمس سۭتۍ وابستہٕ مگر چھٲکرس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ حکمتُک پیشہِ اختیار یتھ اندر یِم واریاہس حدس تام کامیاب روٗدۍ. بہٕ حظ اوسُس بٮ۪مار مےٚ کوٚر تقریٖباً ساروٕے ڈاکٹرو کٔشیٖرِ ہِنٛدیو علاج مطلب اتھ منٛز پرٛژھِو تُہۍ کُس ڈاکٹر اوس ڈاکٹر علی جان اوس ڈاکٹر بان اوس ڈاکٹر کاژُر اوس یِم ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ییٚتہِ یِمن بۄن تہِ یِم ٲسۍ تِمو تہِ کوٚر سروے بہٕ گوس نہٕ ٹھیٖک بالکل کینٛہہ ٹوٹلی اوس نہٕ مےٚ سرٛپٲنی گٔے کٔشیٖرِ نٮ۪بر تہِ کوٚر مےٚ علاج تمام ٹٮ۪سٹ کِہیٖنۍ گوس نہٕ بہٕ ٹھیٖک تمہِ پتہٕ ووتُس بہٕ یتھ کمرس منٛز یتھ چونس بہٕ گۄڈٕنیتھٕے چاے تیل ؤرۍ 3 چھاکھ کھٮ۪مٕتۍ 4 کھٮ۪ونس بہٕ ییٚتی مےٚ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ سرٛپان ٹوٹلی کِہیٖنۍ دوٚپُن نہ کِہیٖنۍ کر نہٕ ژےٚ چھُسے بہٕ ونان کھےٚ مےٚ دوٚپ اگر بہٕ ونہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ ووٚن ژٕ کھےٚ کِہیٖنۍ کر نہٕ مےٚ کرِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ کوٚر مےٚ شروٗع ییٚمہِ کمرٕ منٛز کھٮ۪ن چٮ۪ن 7 ؤری 7 ؤرین اوس نہٕ دۄد بغٲر سرٛپٲنی کانٛہہ ٹوٹلی کانٛہہ چیٖز تمہِ پتہٕ چھِ گژھان أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وۄتھان گژھان چھِ نٲدیال چھُ کھٮ۪وان مےٚ یہِ وازوان حظ یُس نہٕ مےٚ کھیوٚنُے اوس بنان اصل تمِچ ٲس نہٕ کتھٕے کانٛہہ مےٚ گوٚو نہٕ تمہِ سۭتۍ تہِ پانس یہِ مےٚ وہما اوس سُہ گوٚو نہٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ سرٛوپ یہِ تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ تمہِ پتہٕ لیوٗکھ أمۍ دوا مےٚ اکھ شربت اکھ سُہ اوس مُطابق ڈاکٹرن ہٕنٛدۍ خلاف اتھ تِمو اوس دوٚپمُت یہِ کھیٚزِ نہٕ کِہیٖنۍ اتھ منٛز چھُ آیرن آسان بہٕ حظ گوٚس تمہِ سۭتۍ ٹھیٖک بالکل ٹھیٖک آز چھِ گژھان اتھ تقریٖباً 14-15 ؤری خاص تکلیٖفا نہٕ کینٛہہ وقتٕچ ضوٚرتھ اگر پیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو فرموو کہِ یِمن چھِ آز 3 رٮ۪تۍ 4 رٮ۪تۍ غذا کھیوٚن أمِس فقیٖرس حظ اوس سخت تھر تھر پتہٕ حظ ووٚن مےٚ بتہٕ ترٛٲوٕم اَسہِ 4 نفرن مےٚ چھُ یاد کہِ گاڈٕ تہِ آسہٕ سِنۍ بیٚیہِ تہِ اوس کیٛاہ تام مگر تیز سیُن اوس یِمو فرموو ہُمِس فقیٖرس ووت تھر تھر تہٕ یِمو فرموو تیٚلہِ سا تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ کِنۍ چھِ شُرۍ تُلناوان ژٕ اپنٲے وال سا بتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حظ اکھ ترٛٲوٕم مۄکلے کھٮ۪تھ یہِ حظ چھُ عجیٖب واقعہ اکھ تہٕ پتہٕ حظ اننٲوُکھ بیٛاکھ ترٛٲوٕم سُہ تہِ حظ مۄکلٲو اَسہِ کھٮ۪تھ پتہٕ حظ اننٲوُکھ بیٛاکھ ترٛٲوٕم یِمن حظ اوس تمہِ ساتہٕ عیال تقریٖباً 16-17 نفر 4 ترامہِ بتہٕ حظ کھیٚیہِ اَسہِ تہٕ پتہٕ دوٚپکھ پھٔہرۍ ؤہرۍ تہِ ما چھو کینٛہہ اتہِ تِم تہِ ؤنِو
یہ میں زندگی مز عجیب حالہ وچمت بہت ات شریک ات تراوی مز کہ یہ بت کوت گژھان کیا گژھان یہ تمس بون تم ہمسائے رشتہ دار تمسائے تس ووٚن ڈاکٹرو ییٚمِس حظ چھِ کینسر پتہٕ ییٚلہِ تِم یور آے ییٚتہِ نیوٗکھ ہفتسٕے خٲطرٕ شبہ ہفتہٕ پتہٕ کھیوٚو یِمو توٚتامَتھ تس حظ اوس ناو محمد یوسف شاہ سُہ حظ چھُ وٕنکٮ۪نس سٔروِس کران تہٕ وٕنکٮ۪نس مُلازمت کران بالکل ٹھیٖک پٲٹھۍ بالکل حظ تِم سپٕدۍ شفایات تم گئی بالکل ٹھیک ان کو مز مز کن سات کل دود کنس نزل زکام کریں سہ آمتی یہ مطلب یہ حکمت یہ مے اخ عنایت اخ خدا تعالیٰ سند طرف پنہ فقیرن یہ قلم سوزمت یا یہ لکھ سا اس یہ قلم یہ تہندے عنایت بہت ونکس یہ سمجھان مے یہ حکم ذریعہ معاش نا کی یہ قلم سوزمت حضرت مصطفی صاحب تلمن تو غلام محمد ڈارس ات ون تمن دپو سا آج شام پہ لکھن تھی نسخہ تو باقی گو ذمہ دار سے بعد خدا تب پہ ونس تین روز میں یہ اخ شگلے مانو یہ شگلہ اخ مے گلزار صٲبُن موروثی پیشہِ چھُ زٔمیٖندٲری آز ییٚلہِ یِہُنٛد گرٕ مریٖدن تہٕ مریٖزن ہُنٛد اکھ کثیٖر تعداد یِوان گژھان چھُ تہِ چھِ یِم کینٛہہ وقت بچٲوِتھ وارِ منٛز گژھان تہٕ سبزی بیترِ سگناوان یِم چھِ زٔمیٖندٲری ہٕنٛزٕ باقٕے کامہِ تہِ کران خاص کٔرِتھ چھِ میوٕ باغس منٛز گٔژھِتھ میوٕ کُلٮ۪ن گۄڈ بران تہٕ پٲروی کران معاش کمو میں ات پہ 1946 اندر اوسس بہ 5ویں جمٲژ امتحان کورمت پاس ییٚلہِ مول تہِ بڑیو موج تہِ بڑیو مےٚ تُج البانہِ تہٕ درٛاس زٔمیٖندٲری کرنہٕ خٲطرٕ اصلی ذریعہ معاش چھُ مےٚ زٔمیٖندٲری تہٕ بیٚیہِ چھِ باغن واغن تہِ گرِ تہٕ نِباوان چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گلزار صٲبنہِ یِم 4 کِتابہٕ وُنیُس تام شایع سپزمژ چھِ تِہنٛدۍ ناو چھِ سیرِ اسرار ششکل گلزار حاجنہِ حصے اول تہٕ تحفے گلزار شعر کٲنٛگراونٕچ کل چھِ یِمن سُلے گنیمٕژ ٲسمٕژ تہِ کوٚر مےٚ برونٛٹھٕے عرض مول موج بڑیو اسہِ تمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ کہوٕ 1ہمِس ؤرِیس اندر 5مہِ جمٲژ اوسُس پران پتہٕ اوس مےٚ بہٕ اوسُس اورٕ یورٕ پکان تہٕ اتہِ اوس کنن گژھان مےٚ تِمن دۄہن غٲفِل پانہٕ میانہِ کوٚٹھۍ ییٚلہِ تھکنَے ادٕ نسا پکنَے کار ژٕ نسا پراتن ہاوتھُن دپنَے وۄتھ کھٮ۪کھ ما کِہیٖنۍ گٔے تیار کرٛیک کرٛیک کٔرۍ کٔرۍ ہٹۍ رگہٕ تھکنَے ادٕ نسا پکنَے کار مگر عام لوٗکھ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ ونان یہِ ہسا حضرت وہاب فردوس کشمیری رحمتہ اللہ علیہ یِہُنٛدُے شعر مےٚ یہِ چھُ لۄکُٹ بچہِ آسان حساسٕے أمِس مےٚ گوٚو یہِ ذہنس زن کھننہٕ تہٕ بہٕ لوگُس پتہٕ یِہوے گٔنٛگراونہِ سکوٗلس گژھٕ ہا یا وُنہِ گرِ آسہٕ ہا کُنہِ تہِ جایہِ آسہٕ ہا تہٕ یِہوے چھُ بٲیثے شٲعری مےٚ گوٚو یِتھے پٲٹھۍ اکھ واقعہ اکھ یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ شامس شۄنٛگِتھ اوسُس اکہِ دۄہ اکہِ تہٕ پتہٕ کٔر مےٚ تتہِ کٲم بہٕ اوسُس یِہوے گٔنٛگراوان ونان اوسُس ییٚلہِ لۄکُٹ بچہِ اوسُس ونان اوس مےٚ اوس کھووٕرۍ کِنۍ غلام حسن عبدالعزیز پرے سُہ اوس سٲنِس مٲلِس یہِ مام دٔچھِنۍ کِنۍ اوس مےٚ مول تس اوس مےٚ ناو غلام حسن بٹ بہٕ ووٚتھُس تھوٚد تہٕ روٗدُس بِہِتھ بہٕ چھُس نہٕ وٕچھان یہِ خواب واب کینٛہہ بہٕ چھُس وٕچھان یہِ زن حال یہِ بنیو مےٚ اکھ حال اکھ خواب نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سڑکہِ چھُ گژھان کرٛیک کرٛیک یہِ ہسا وہاب پری ہسا چھُ پکان یپٲرۍ کِنۍ بہٕ تہِ زن چھُس دوران بہٕ ہسا چھُ شُرُے أتھۍ حالس منٛز اپٲری کِنۍ ووتُس اوتُس یتھ چھِ أسۍ کھوژٕ محل ونٲنی ووتُس اتنس تہٕ اتہِ وٕچھ مےٚ یہِ أکِس ایوان ہٕنٛدِ پٮ۪ٹھ کھڑا روٗزِتھ حضرت وہاب بہٕ چھُس یی ونان یِہوے شعر چھُس بہٕ گٔنٛگراوان یِمو تھوٚو دستہِ پاک میٲنِس کلس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚپہم اورٕ فرمووُکھ اے بچا آز ابتدا تا انتہا چھُسے ژےٚ بہٕ سۭتۍ یہِ ہسا گوٚو لفظ اتی پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ پتہٕ شروٗع یہِ مطلب شٲعری تمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ مطلب لۄکُٹ ہیوٚت مےٚ رفتہٕ 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 وارٕ وارٕ یہِ چھُ قُدرتی اورے یِوان گلزار صٲب چھُ سلوٗکچہِ وتہِ ہُنٛد وتٲت تہٕ تصوُفٕکۍ رمزو اسرار چھِ پننِس مخصوٗص اندازس اندر ویژھناوان نظریٲتی طور چھُ گلزار صٲب وحدت الوجوٗدٕکۍ قٲیل باسان مگر یہِ کتھ یاد تھاوٕنۍ لایق کہِ ششکلہِ منٛز چھُنہٕ اُہُنٛد یہِ نظریہ واضح پٲٹھۍ برونٛہہ کُن یِوان کینٛہہ مگر یتھ سیرِ اسرار یُس ٲخری کِتاب اتھ منٛز چھُ تتھ منٛز چھُ وحدت الوجوٗدُک یہِ فلسفہٕ نوٚن باسان مثلاً
नाहक ओसुस बुलरो मुतिये छोंडुम तन कुतकुतिये लो पानस जोठुम करित नाल मुतिये समख्युम अज रो मुतिये लो या जिक्रन तो फिक्रन कुरमस मेला दोन गो मेकुनी जोठुम शाह तुम सहित हमा ओस म्यून मुकाम याराम लतिये यार है आम गुलजार साहब ने शशकल पेठ सिर असरार शाह सुमरन ताम वातान वातान ये कत नन पे बासान कि उहद फन तो फिक्र पज पे इर्तिका पजीर मगर ये इर्तिका वायस हदस तम सोच तो गैर महसूस मगर टिकर अत पख्तगी मज कह नफी शार तखलीफ सपदान मसलन लोल कन बुरजन लोलक ताफ लोल सत नूर प्योम सब्दु साफ लोल सत गाश गाश जुलमात लोल 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 बोज लोल मेन जात बहुत सूफी वूफी कि मे खेमुत मुजरा बह क्या सूफी मे कुन जाए किताब मज लिखमुत मे कुन जाए कह चीज कोर्मुत तीर उस मे हजरत मुस्फिर साहब तुलमुत तिहद हिसाब रूद मे सिलसिला स्वरवर्दी तो सिलसिला चस्ती गुलजार साहब हल्का अदब सोनावारी हंदन बनी मेम्बरन मज शामिल यहजन शशकल तो सीर असरार किताबन हंद नाशिर तो हल्का अदबी हल्का अदब के तवसुत रोद यमन बड़न बड़न अदीबन तो अलमन सत युन गसुन तो वत बैठ न रूद सोबत अक्सर शायरन सतन अदीबन शायरन सतन बाशऊरन सतन तो अलमन सतन अलमो मन प्रोफेसर हाजमी इस मे षाह करीब नजदीक क्या तम कम तरान मौली अब्दुल कबीर जानन बह बाकायद पे दरसगाह उलूम ना दारुल उलूम ना चलान दरगाह दरगाह मौली गुलाम हसन जानन बह थे मतलब यप मे हिसाब आता ये मुबारक सैद फितरत यिथ आलिम ते जान बह शायर अंदर तम जान बह सही तिमन सत रूद मे वोथुन बिहुन हक ना हक मुशायरस मज शमूलियत करें ये मतलब मेजकी साहब राही साहब या वही मतलब अख्तर साहब या मतलब कामिल साहब या तो सो तिमन सत रूद मे वोथुन बिहुन मे शायरी तो बोजान असल पे ना बह वन तुह कत यह वत पन पन वत पन पन मे हमेशा यह कत वन कि बह वन चा वोनुत न कह मगर अख चीज कत यह पन पन वत हल्के अदब सही वाबस्तगी कि 1957 तो अत कर बह अर्ज कि आज बड़ शायर पानस वन तम दोन तम बूट कुन मज बड़ शायर वन तम दोन तम बूट कुन हल्के अदब सही रोज यह वाबस्तगी मोहम्मद आसन कि यह आय यह कोर यह ख्याल कि बनाओ ये अदबी उंजमन तो पत कर तथ आसन साहब रूद तथ सेक्रेटरी तो बह तमिक सदर 1957 मज खड़ा कोर्मुत गुलजार साहब ने शायरी हुंद महावर इस्लामी तसव्वुफ बुदुस अवले मे हो गाश बो आस प्रजलान तो प्रजले लाश गाश म्यून बोनी कार गाशन वन थत वुचुन वार जीलन यह महवर महवर वन सूफियत मज कुस महवर वातुल वजूद या वातुल शहूद या कह वत गुलजार साहब जवान जवान मगर प्रत कह बानु बिल्कुल कोर बासान गुलजार साहब मरीद हंदन तकरीबन तमाम तरफातन मज लबन बड़न बड़न वहदन पे फैज 1962 मज सपदो मे तारुफ गुलजार साहब हाजमीन तो पत यम सात बह तत पे कंटिन्यू तम लगातार वुच कह वुच मे तम मज क्या तमन दुआ तथ तूता असर तो तीजा कबूलियत परवरदिगारन थोम तो शायद वुच मे वुन तम तूत असर या कबूलियत कंस हंदिस दुआस तो बह कह सा वनकस यह रब्बुल आलमीन सं मेहरबानी तो बे तहन दुआन हुंद नतीजे गुलजार साहब यह सह शायरी योत या गुणमात योत गजल गोई कर्म तमो या नज़म लिखम तमो या रबोई तमो लिखम या बाकी कसीद लिखम तम गर्ज कि प्रत कुन फनस मज तमो पन महारत हाम तो अम अलाव यह जन तगर गसान सह न खाली नेरान कह
یتھ لائق آسہِ یُس ٹایم آسہِ یعنی سُہ چھُ پنٛنِس اولاد سٕنٛدِ کھۄتہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٹرٛیٖٹ کران چاہے سُہ لۄکُٹ آسہِ یا بوٚڑ آسہِ سُہ شُر آسہِ یا جوان آسہِ بوٚڑ آسہِ یا یہِ حظ یہِ جوٲنی منٛز آسہِ بتہٕ چاے سیُن وغٲرٕ یہِ کینٛژھا تتٮ۪تھ ایویلیبل آسہِ یہِ کینٛژھا ژھانڈِ اِنسان تہِ چھُ مُہیا سپدان تہِ چھُ ایویلیبل گژھان تہٕ تٔمِس چھُنہٕ زانٛہہ تہِ جگس یہِ گیٚنۍ کھسان کہِ مےٚ کیازِ آو یور کانٛہہ تہٕ حالانکہِ سُہ چھُ ظٲہری طور چھُ سُہ یہِ حظ یہِ اتھ پیشس سۭتۍ حکمت کِس پیشس سۭتۍ تہٕ مگر یُس تتٮ۪تھ واتان چھُ اتھ حکمت کِس پیشس منٛز تہِ تہٕ سُہ چھُ انشاء اللہ یہِ حظ یہِ شفایاب سپدان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ تِہنٛدِس اتسٕے چھُ شفا اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت تہٕ تتہِ چھُنہٕ خٲلی نیران کانٛہہ واپس تہٕ ناوُمید گٔژھِتھ چھُنہٕ واپس نیران کانٛہہ تہٕ مےٚ چھِ پننہِ کینٛہہ زندگی ہٕنٛدۍ تجرُبہٕ تٔمِس کٔرمٕتۍ حظ کینٛہہ ازمٲیش مےٚ کَرِمٕژ تٔمِس زندگی منٛز اکھ یِمن دۄہن بہٕ اوسُس حظ گۄڈنیٚتھٕے پران اوسُس بہٕ پتہٕ گوٚوُس بہٕ تِمن اکہِ دۄہ مےٚ دوٚپ ہے بہٕ گوٚژھُس پاس گژھُن چوٗنٛکہِ لۄکچار چھُ آسان یِتھُے اِنسانس تہٕ بہٕ اوسُس بارہمولہ ڈگری کالجس منٛز پران فاینلس پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تِمن نِش گوس تہٕ سُہ حظ لوٚگ اَسنہٕ تورٕ دوٚپُن ہے پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ ژٕ تہِ کر کینٛژھا محنت تہٕ بہٕ تہِ ہسا کرے کینٛہہ یہِ چھُس بہٕ خوابس منٛز وٕچھان حظ خوابس منٛز وٕچھ مےٚ سُہ یِوان پتہٕ ونان مےٚ دپان ہے ژٕ تہِ کر تھوڑا بہت أسۍ تہِ کرو مدد تھوڑا بہت صبحس حظ ووٚتھُس بہٕ تہٕ گوٚوُس أمِس نِش اوٗرۍ ہٲجن ووتُس بہٕ تہٕ بٕتھِ درٛاے ژاس تہٕ یعنی یہِ چھُ تصوُفُک تہٕ یہِ حظ یہِ روحٲنیتُک چھُ یہِ حد یُتھُے بہٕ درواز ژاس مےٚ کٔر سلام یِمن حظ تُل اَسُن نیٖرِتھ دوٚپُکھ مےٚ ژےٚ مےٚ تتی وَنیٛاو یورٕ کیٛاہ کرنہِ آ بہٕ حظ گوٚوُس مےٚ حظ ووٚن یِمن مےٚ دوٚپ نہ حظ تۄہہِ دوٚپوٕ أڑۍ اَنا کر ژٕ تہِ أڑۍ اَنا کر بہٕ کیٛاہ کرٕ بہٕ چھُس سٹوٗڈنٛٹ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کِہینۍ کٔرِتھ پتہٕ وٕچھ تٔمۍ مےٚ تورٕ واپس جواب دوٚپُکھ نہ ژٕ گژھ پروردگار کرِ رُت درگاہ کرن رُتُے تُہۍ گٔژھِو ژٕ کر تھوڑا عزم ہیوٗ یہِ ہسا گژھِ اور ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کِتاب اوسُس کھولان امتحان خٲطرٕ یِمن سوالن کُن نظر اوسُس دِوان اللہ تعالیٰ ہس وٕچھ تِم سٲری سوال صبحس آسان پیپرس منٛز یہِ چھُ پنٕنۍ اکھ ازمٲیش اکھ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ایل ایل بی یس درٛاس تہٕ گۄڈٕ گوٚوُس بہٕ تٔمِس وننہٕ خٲطرٕ کہِ ہے مےٚ چھُ ایل ایل بی یس گژھُن ژٕ وَن ژٕ دِکھا مےٚ اِجازت کِنہٕ نہٕ تَمہِ موٗجوٗب حالانکہِ مےٚ ٲسۍ گریلوٗ حالات ٲسۍ نہٕ مےٚ تَمہِ وقتہٕ ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ مےٚ اوس چوٗنٛکہِ تنخواہ اوس کم یورٕ اوسُس بہٕ ایجوکیشنس منٛز سٔروِس کران تہٕ أتھۍ تنخواہسٕے پٮ۪ٹھ اوس مےٚ سورُے کینٛہہ کرُن تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ اِجازت درٛاس بہٕ اللہ تعالیٰ ہن کٔر تِژھ مہربٲنی کہِ بہٕ رُکیوسٕے نہٕ کُنہِ جایہِ میں نے وہ ساری پوزیشن حٲصِل کر لی جس کا میں مستحق تھا یم چھِ پیٖر مُریٖدی ہُنٛد سلسلہٕ حکمتُک پیشہٕ تہٕ ادبی سفر جٲری تھاونس سۭتۍ سۭتۍ گھر گرہستی ہٕنٛدۍ معاملات تہِ کامیٲبی تہٕ خۄش اسلوبی سان انجام دِوان خاندر چھُ مےٚ کوٚرمُت 1968 اندر لگ بگ گۄڈنیُک خاندر توٚتام اوسُس نہٕ بہٕ کران خاندر واندر کینٛہہ مےٚ اوس بہٕ مانٲنی یہِ خاندرٕے کرُن توٚتانۍ وجہ چھُ یِہے کتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ادبی سفر بٕتھِ آو أمۍ دیُت نہٕ مےٚ موقعہٕ تمہِ ساتہٕ دٔچھُن کھوفر ڈالنس کینٛہہ اَسہِ وٕنۍ مطلب چھُ بچہِ تہِ ٲسۍ خام بٲے بیٚنہِ سُہ اوس الگ کتھ اکھ مگر بُنیٲدی دیُت تِمن تہِ کوٚر مےٚ خاندر تِم رٔچھِم تہِ پٲلِم وٕنکیٚس چھِ مےٚ بچہِ 3 تہٕ بیٚیہِ چھِ خانداری تہِ مےٚ چھِ لڑکی 2 تہٕ لڑکہٕ 1 اصل حظ ٹھیٖک ساروی ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ جان مول تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگ تھٲوٕنۍ اَسہِ بچن پرٛٮ۪تھ کینٛہہ فیسلٹی یہِ أسۍ ژھانڈان ٲسۍ تہِ اوس انان دِوان پرٛٮ۪تھ کینٛہہ بہٕ تہِ حظ ؤنِس اصل پٲٹھۍ نکھٕ یہِ مےٚ موٚنگ تہِ سُہ اوٚنُن پرٛٮ۪تھ کینٛہہ اچھا ییٚتہِ ہسا ٲسۍ أمِس گُلزار صٲبس نِش واریاہ طرفاتو پٮ۪ٹھ لوٗکھ یِوان واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ یِمن بہٕ دۄہن ژےٚ فِکرِ آسکھ پیٚمٕژ تتہِ پٮ۪ٹھ آسان لُکھ یِوان ژےٚ ٲسی خدمت پیٚوان تِمن کرٕنۍ ژٕ ما ٲسکھ تنگ یِوان تِمن نہ حظ بہٕ کیازِ یِمہٕ ہا تنگ أسۍ چھِ کران سٮ۪ٹھاہ شُکر خۄدایس کُن اَسہِ اوس سا یوٗت قٕسمت کہِ سون مول ووت اتھ جایہِ گُلزار صٲب چھِ اکھ مجلس آرا شخص یِہنٛزِ بیٹھکہِ منٛز چھِ تمام قٕسمہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد یُن گژھُن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ روزان امہِ علاوٕ چھِ یِم مریٖدن ہٕنٛدِس دعوتس پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن طرفاتن پھیٖرمٕتۍ یِم چھِ شعر وننٕچ عمل آز تہِ جٲری تھٲوِتھ واللہ روزی چھُس تنہا بِلا چُن سُے گواہ اللہ اللہ بِلا چُن سُے گواہ باوان چھُم حق چی دلیل کعبہٕ تہٕ بیٚیہِ حضرت خلیل حق سی کران گوس حق ادا بِلا چھُم سُے گواہ بوزان وٕچھان چھُ دم بہٕ دم
روزان کانٛہہ تہِ غم سوزان دم تورے ندا دِلا چھُم سُے گواہ. تُہُنٛد زورِ بیان چھُ آز تام برابر جٲری. حیٲتی تہٕ تجربٲتی طور چھُ گُلزار صٲبٕنۍ شٲعری پنٕنۍ پیش رفتنی ہُنٛدُے عکس پیش کران تہٕ فنی طور چھِ یِم روایتسٕے گۄڈ بران. تُہٕنٛز سٲرٕے شٲعری چھِ وَژن گیٖت پد تہٕ غزل پٮ۪ٹھ مُشتمل. اَمہِ لحاظ چھِ یِم سانٮ۪ن کلاسکی شعر صنفن ہٕنٛدۍ اَکہِ قٕسمہٕ امانت دار تہِ بنان. گُلزار صٲبنہِ شٲعری ہُنٛد مجموعی ادبی محسن مۄخصر وقتس منٛز پیش کرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. أسۍ کرو تُہنٛزِ شٲعری ہٕنٛدۍ کینٛہہ خاص خاص کتھٕ بیان. مثلاً گُلزار صٲبنہِ شٲعری ہٕنٛز اکھ نٔنۍ کتھ چھِ یہِ کہِ تِہنٛزِ شٲعری منٛز چھِ اکھ روٲنی بے فِکر تہٕ لطیف جذبات. اکھ یِہُنٛد وَژُن چھُ لامکانہٕ ڈیوٚٹھُم مے جان نانے ہوٗر دٔج کٔرۍ کٔرۍ ورمان. یہِ روٲنی تہٕ بے فِکر چھُ کُنہِ وِزِ لفظن ہٕنٛدِس زیٖرِ بمس پٮ۪ٹھ تخلیقی تٔچھ تام قۄربان کران تہٕ یہِ کتھ چھِ سانٮ۪ن اکثر صوفی شٲعرن پٮ۪ٹھ تہِ صادق سپدان. مگر گُلزار صٲب چھِ منٛزٕ منٛزٕ امہِ دٲرِ نٮ۪بر نیرنٕچ کوٗشش کران شعوٗری کوٗشش کران. مثلاً اکھ شعر ہُنٛد چھُ زٕژ کٔر نہٕ برداشت تٔمۍ کوٚہ توٗرن ڈُلہٕ گوٚو موٗسا افسوٗس کھیوٚن ہووُم یہِ سورُے مُقامے حضوٗرن فضلو نوٗرن عالم میون. گُلزار صٲبس چھِ شٲعری علاوٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ شوق تہٕ شُغل. یِمو چھُ پنُن تقریٖباً سورُے کلام مُختلِف فنکارن ہٕنٛدِ ہٹے گٮ۪ونٲوِتھ صدابنٛد کوٚرمُت. در عجم سوچ دربار گیرم یی در عرب 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 در عجم سوچ دربار گیرم یا قدم سوچ دربار گیرم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم لچیا قدم سوچ دربار گیرم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم لچیا قدم سوچ دربار گیرم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم سویا سوی عاشق از پگاه سویا سوی عاشق از پگاه سلطان محمود بادشاہ سلطان محمود بادشاہ سلطان محمود بادشاہ حرام سوی آیا ان قسم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم سن قسم سوچ دربار گیرم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم دیگر سهیلش یا قدم سوچ دربار گیرم یی در عرب در عجم سوچ دربار گیرم دیگر سهیلش یا قدم سوچ دربار گیرم یی در عرب
دربار یہند مستقل عادت دویمہ پاس یم شرعی احکامن ہند پابند تو نماز باقاعدگی سان پران شعر لیکھنے وز کمہ عملہ مز گلزار صاحب گزران ات متعلق یہند گفتار سوچان چھس بہ کینٛہہ گنگرارے ہش پودٕ گژھان تہٕ لیکھان شاو باسان لیکھُن شُبنی بنٲوِتھ آسان